Kat banang mi gisni ke jelam Meghalaya kelanang tengchan ki kami lakai sports lengba kejengwan ranam daginungi lakai kejeng lakai bopher. Kumjo ka Meghalaya Martial Arts Federation MMAF kelala manwan ranam mi ke jelam Meghalaya. Ega bokuri kita kema nagijeng lakai ke berang sedap long dangshan haga National Kung Fu Championship ke bapra ke belapan long daga Kung Fu Sports Association jangka Assam. Ka MMAF ke belami kemat ke jelam Meghalaya ban isim benta sekali kelempung. Kelajit di arpu langut kini lakai naga jelah. Banda pedang kini ke arpu langut kendangut kelala menkori kita ke maksiar argut kita ke marupa bat perangut ya kita ke marenong. Ubak Thomas Rong Talo ubari presiden ke MMAF ubari juga por coach. Ulong bahagian ke senam ke MMAF kelas sedang menkio bahagia jengil akai bopher haga martial arts. Haga jelah ne sabar ke jelah bat ke MMAF kedan ujing terang man coach ke kerdan ke bahasa do sabar keri. Ulapan paru ujing kemen ban yoi bagi arpu langut kini lakai ke belas ajiat banisem benta haga National Kung Fu Championship ke badang sedap long. Kila penisai ke sab ilakai jengki haga martial arts dan ke bayo eta kema bopher nagani kelempung. Bat udan ru ujing kermen bahagia jengya kop ke bansawan kenang la asyo ban khur shibun kita kema.